Nongere mbahe ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans. Ndabahaye mwaramutse ese mumeze neza muraho murakoma. Ibyishimo ni byose ku bakunzi ba The Blues nibyo tuje kuvugaho. Ikibazo ni kimwe mbere yuko ntangira. Ese Stamford Bridge amakipe azaza muri Premier League cyangwa azatinya? Chelsea, Enzo Maresca, Joao Pedro kuri finali. Umwana yababaje ikipe yamureze ibitego bibiri byose kubusa. Ikipe ya The Blues fans, hands up bro, hands up. Ikipe ya The Blues yasesekaye kuri finali. Uyu munsi arimo kwibaza niba Paris Saint-Germain cyangwa se Real Madrid imwe muri yari ishobora kuba yabona amahirwe yo guhura na Chelsea kuri finali. Iki gikombe nibyo kuko Chelsea yarakibariye. Bamwita Joao Pedro ku munota wa 18 n'umunota 56 byari maze kuba ibitego bibiri by'umuhungu umwe. Iki wavuga? Nicolas Jackson yatangiye kurya bench, byari bikwiye. Pedro Neto ntago yarahari. Ariko ibaze iyi attack irimo Dirapo, ikabamo Pedro Neto, ikabamo Joao Pedro, ikabirimo Jackson. Inyuma yabo hagati, inyuma yabo hari Cole Palmer. Ya Rabbi, iyi Chelsea ninde uzayihagarika muri Premier League? Iyi squad ibanzamo twirengagije ba Kukurera, ba Marie Gusto, ba Nico Williams. Muntu iyi Chelsea iyi Chelsea ntago byoroshye. Iyi Chelsea iraryana. Ntago nzi uko ubyumva ariko tekereza neza. Iyi Chelsea iraryana. Ngira ngo umunsi twiteze ko Real Madrid cyangwa se Paris Saint-Germain, ariko amahirwe menshi ndi kuya Paris Saint-Germain kuko Paris Saint-Germain niyo ndi inyuma yayo, niyo nifuza ko yahura na Chelsea kuri finali. Ariko iki gikombe ni cya Paris Saint-Germain. Ndi umufana wa Chelsea ariko Paris Saint-Germain kugira ngo tuyikure iki gikombe biratugora. Finali ni ku cyumweru ni gitaha ejo bundi. Ku cyumweru ejo bundi muri iki cyumweru nibwo tuzareba finali. Uno munsi turarara tumenye neza ku isaha y'isa 3 match nirangira, irangira mu masaha ya 5 mu masaha 5. Turarara tumenye neza niba ku cyumweru Chelsea izahura na Real Madrid cyangwa se Paris Saint-Germain. Welcome. Mwakoze ukana subscribe, sharinga kugira ngo nabandi babone iyi channel, ndetse banakane subscribe dukomeze tubane. Nahamukanya nyuma ya match.